Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to continue. Beef ya Xongi Rhangani. Na several press Rhangani. Leya continuako. Hey, gaza na yona. Yeah, so if you can get a account ya Xongi Rhangani, as you can see, or if you can scroll, if you can come go, oh, isuke kusuka, man. If you can tsala post la. The 9th June. Afika tsala ko. Loko mi khongela mi ni katsa. Hambe mo Xikwembu mos Xongi I Xongi, as you can see. Ni na vana shem. Swisiwana swa Xikwembu swi lo tshemba mina ntsena. Yer ma yi vona muzibaka leyi ngopfungopfu laha ku swisiwana swa Xikwembu swi lo tshemba mina ntsena. A hi tshikeleleni swisiwana swa Xikwembu swi lo tshemba mina ntsena. So this beef yi ya straight ka severa press Rhangani. Sweswo u va ku kombiseni ku yena Xongi Rhangani hi yena a nga ku sapoteni ka vana a ri yexe leswi a vulaka swona ku ze ku na swin'wana guys. So this is a beef straight to severa press Rhangani ku swo ku hi ndlela yin'wana ku hi Xongi Rhangani a hi le ku hlayiseni ka vana kwalano. So hey ma swona ku hi sukeni swinene, and the album ya Xongi Rhangani of course yi le ku teni August. So laha ku ta ku na beef guys, futhi maybe ni ta mi ndlela analysis ya beef like ku yini hi swi twisaka mhaka leyi a ni sure ku laha ku ta ku na beef laha. Loko moya wo va wu ri kahle ni nga endla analysis. So hey kona ya sukeni swinene va le ku pandzaneni strong. The latest images ta severa press Rhangani yin'wana yaleyo as you can see a yi pandzini na yona, and then tlhela vona yin'wana ku nga screenshot ta manyangatsi hi yaleyo yin'wana picture kwalano ya ha ri ku pandzeni strong. Na ye loko ya ka Xongi Rhangani yi le ku pandzeni ma yi vona mos she has upped her game. Se ma swi vona na n'wina ku ya xi le ka level ya le henhla ma yi vona that those images. Even that video ma swi vona ku hayi I munhu loyi a nga ku pandzeni swinene. Hayi ho mi swi vona na xikipa lexi a yi xi mbarile very Balenciaga. Yi ku clip ya kona hi leyi. Ni swi vona na mbale xikipa xa Balenciaga as you can see here. Ma swi vona n'wina ku a nga ha ri ku le ka mhaka yo one i le ku pandzeni. I le malini nga swi vula tani ku a na continue ngopfu i le malini ta swi vula tani. Loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Number yini? Okay, supply of what? Needs general network. Office supply. Because what? Eh? Aha. Okay. Number okay, you went. That's number okay, yeah. Like emblem ya. Okay, so. The way that you 10. Which more fair?